ka Dr. Amperin Lingdo Menteri jungka Sorkar Jela kabari kemi keteran Information and Public Relation Department bat kiwe menta kasih kelawan ban pripaj ba ka Islam penmi khobor pathumai jungka Jela ka belajar kerteng kum ka Meghalaya Post.news haka jingalang ka bela penlong Circuit House nongpo hakane kasih lawan ru bani don ringkat nadu MLA ka nongpo ba Merrill Bonds u MLA ka mawati ba Charles Marngar u MDC ka nongpo ba belajar rani ke noilam jungka seng ba pher jungka Jela bat kiwe di ke nong syak hot ngubha apa keran hakane kasih ka Dr. Amperin Lingdo nongkong kala kuble kerpang yu ba Cornelius lalu belas dang ni ka kam bat ketika menteri sorkar kala buru eka jingkentus ki nong thok khubor baki dei ban long ki banom syak liang bat banyalam bakla haba ki tho ikino ki khubor henry baki long kum ki nong tei bat ki nong pentep ki khubor ki basisha ki batei bat aji muntoi ka imlang ka salang joka thain bat ka jelahi boro kawe klet kei ba dei me sunshine beri editor di mopor nama hak jiya ki jo aku nong thok khubor dei me hi be lam ti ha amma ban klet kei ba dei me sunshine Bab David Lajlang, David Lajlang hari ini saya kuat menerima muta kasih dari nak tahu di situ mungkin inang nak menkoi dari lapar kubur bayi air dari kibok kerja dari kubur doa ena mengenai cepat yang dari kamu. Teklam belajar tentang kubur sikonya piparo kemudian bertalang naduk ki lokmi lupa ke rumah kita ngilang kunjuri bah jadi hari ini beriwe ni sama tempat di rumah dikoi. Anam dia ketengnya baru, hendak yang sulit itu dikai kadang kalau pelung yang awal sini yang disediam, nak mentah ini Meghalaya Post.news. Kata orang yang dia jadi kejongan pun menonton kubur, ngaiki, bakum ki samla nonton kubur. Apa Meghalaya lah penongmal kita anut penongba kaskup dan tadi jurnalis kampatan. Ini train idon kita kemensim bangi kuapan train haji sisa ada perkapat tentang yang kesen ginam pala bersantan dan bangi kuat kumbong tin rengo empty stomach you cannot save the society, you cannot save the community. Tengah mo tunang bawa dan katli ko jengi kata yang dei kapiang tunong ila perpiang dewe nari boy na west kasihil na jahil kumjur na hills. Matang syong bangadon kata kelanjong Cornelius, go ahead, we will there with you, we will support you, you don't need to worry. As of now in the initial stage you don't need to worry, we don't need your money, we will work together. Dengan kemen sekian makanya kaji beli ini ketika Meghalaya Post.news kalau bagian air kita kaji tip sampai pak kaji tip ke punya foundation kumagi di sosial media entah PD atau di play itu di news ibun dan di fix news. Tengah kalian kaji om tak min air di kaji sekiri dan mentapan Panai yang jingtit bawahnya, kalau hak kuat kerja, kalau hak development, kalian hak politics, kalian hak ekonomi, ini betul dibantah. Jadi nak kalian ni dulu kita ketemu baca kri, nak tak ulang salang. Ya kesenong dah tahu jadi. Nama kaji yang lu ni dong banora kita kaji kelah, banora kita kaji kelah hak ulang salang. Lembab kamu kebangi ni teri, ni petition konti bag Meghalaya Post.news, kerana kawin nak lapat hai kubur, ayat tak jitip kubur yang sampai ba, kang ba, ngilah konon ra ek jikela, ngomong hamne, batang mangi nginom lah, hende, ngomong bintang masabat tak hun kejongan, nganom lah, hende nganom kami jikesan jong nadu kisen balang, nadu ki nongi kemat kejongi, nadu ki rioramba isamla, dan nak kalian kejongi, ni kor kiwali diba, let us join together with Meghalaya Post.news. Congratulate the Cornelius. Very well done, Ma. Emotional moment for you. You'll have many more emotional traumas and experiences. And nasutubha ya kataga emotion ko pisno na mga kanekam. It's not the normal path that a journalist wants to take. But na IP assurance ba nakaliyang na jungi yung kanu-kanu support Peter Kam Ulok Kipokloy ang patient sharing yung team I play with yung team na jungi Nani and everybody else para ang yung uporo tam-tam lilay kumangi request yung kasorkan ni kemen makan sami ke media orang bias macam sami ke media kapan nungsu kawan hanya ni kami ke media pakai sisa ni ke sisa yang patok kapan nungsu sampai yang patok kapan social media ayu ikut tadi
Matrai wala dia bu hak dengan media juga mentah mungkin diam. Kalau so dangerous dengan media bu memilih mereka ni citizens job the 21st century but Cornelius ni ya kajing syariah hari terbaik jopi. Buat yang tim jopi, buat tim lah, buat tim malam yang kajing tip syariah nong kemudian kanu kebias journalism ethics kadai AKA kaba thin line the linti was king na between what is true and what is not true. I wish you the very best. Namatkan sedang pressure yang biru ba kinsyatian sakatian ni sakamon mereka kemen ba the experience of begun in all these years that I be kata authority of speak the truth and nothing but the truth. So help you God.